Kipulit Karibhoy District haka step perngap jaga sengi balang kila yo ban kemia sangut kirunar jaga kinhun dawa pisa kibaju dawa pisa jubon nagi kalikit mar kamtam gi kalikit siar dokha hasurak National Highway 6 yakan nagi kinhun ayo kem next step perngap por shibaji AA haka than paham sim nongpo ini gi sangut gi kerteng uri ki tangsang basa sajer nongpo Mustafa Lingdo na Lingkadan Usyam Warjri na sning proper e baru Kershan Bor Marwen na Mauro nongpo tu iki mobile kapisa te halor kata ka district kala sumkhya ikani nang ta ni la man nagi station ni la pha bakin le be mobile patrolling ki he pulit Karibhoy ki pintip bakil yo jing tip ya ka jingdon kani ka kinhun la ar ni lai banai na ki nonya kali kitmar ki bala ujor baki sha luti hasurak National Highway 6 laong bakini kirunar ki juluti na do kapisa ka mobile bat kiwe ki mar rem dor na lor ka jing sha sho sha bom ru kumju Dari tu bagi kirunar ki jupin up iki kali kitmar haki surak ki bakham kinja bat khongdong jong ka surak National Highway 6 khamtam hakapor min mit nen kami ka jia punta hi hang ni hajan shan bangla kadon gui ka pick up ka ba ka bawana asam kede ka bakit dokha ka bale mani samanga te driver pha sange ki wan ar kali ki pen sange ka pick up nang ta ki yo ban assault ki ban show ki driver baru handiman nang ki ban tu ito bisa ki mobile phone yoki kita mesti di mobile patrolling ki alert ki apa staff apa nampo PS nang ki like special team ni ya patrolling baru kan nampo and ni yo ban detain ga kawai ka kali hang ni hajan paham se te hang tu udan we accuse ki mot ban pet we accuse sang tu hiu syabat kerja ki tangsang tu badan lang bat tau Mustafa Lindo yo ban pet ki abe ki polis te kumba adin stengin tai ki yo ban kem yu li pet ajan ka garaj yo ban kem te kumta ro supply badan sa armut badan lang te kita armut ki kerteng ki Kershan Bor Marwen Usyam Wajri te kita armi yo ban kem Tuniu reki tangsang pada Mustafa ki kidan kali ka Alto ka badan ka number plate ka AS01FN 4202 te kini armut pada Kershan Bor Marwen Usyam Wajri kidan ka white baleno kata ka badan number plate te bro sawon ila syakem te nila ai ki kendon jongkaan kepada bat ka causing hurt ka highway robbery wrongful restraint kumjuk minta kapor ngilayok FIR on ni driver tengin forward iki thana te ngilayok Mustafa udeu bangilayok jingtip udeu breu ba bun ki case register ju ha samro udeu habitual offender hi mamlin mantu de kagara ju minta nginong ong matoket manginpet ki bun ha ki bike ki kali asam ki bani yo i ha to garage tengin dalayo ka custody ju ninsa pet ban le ba search tinggi suspek bagi lap dia bagi ni kali ki batu na asam nang tu pada bagi si imat ki sira ini kali sa Bangladesh te kata bro ka jing toket kan sawan bahas khamat te minta te kita mutahi bang ila register ke FIR lagi tenang ni pada ingin layo ka custody kan saya ka jing toket khamat Kia tho bahnin kemich photorik nailur kini kirunar kilaluti ya kawe ka bolero pick up bakit dokha haka than chang bangla pada bayo jing tip yakani ki pulit lahir Woodwood bantokit bad hadin ke jingbut din lalap yakini kirunar haka than paham sim bakla kemno yaki ki pulit Karibhoy ka register case nakini ki sangut hanongpo police station hapo ki kendon beper jong ka BNS